شارێزای سیاسەتا ناودەولەتی دکتۆر موسا کاڤاڵ ji Parîsê mêvanê min e. Silav bû te kekê Musa. Kek Musa serçavan kek Musa. Hevalbendiya Parîsê li gel Kurdan li gel Kurdistanê di platforma siyasî navdewletî de îro gihiştiye aste gelek bilind. Şirûveya wê ji te werbigirim Dr. Musa. Belê rast bêjî. Rastî ji bona Fransa naskirina mafên gelê Kurd li Rojava pirseka siyasî ye dereca yekemî da û her wesa girêdaya bi mafên mirov ve û demokrasiyê ve her wesa girêdaya gelek tiştê dîje wekî parastina mafên kêmnetewa li Sûriyê nexwasime kêmnetên ayînî û yê bêjin zimanî û çandî û girêdaya her wesa parastina demokrasiyê û mafê jina ve yanî û her wesa wekî bêjin wesîleke yan jî piştevaniyeke ji bo ku carek dîtirê hereketên tundrewê îslamî li Sûriyê bicih nebin çunki eger Sûriyê bicih bibin dê bê îstiqrariyê û zererê dene hemî rejîma hemî herêma Rojhilata Navî nexwasime Sûriyê, Iraqê, Urdunê, Misrê û cihê dîtirê jî dişibî rewşek wesa ête dawî peyda bibîtin kontrola wê de bi zehmet bîtin belkî ji rewşa ku bi sebebê Daişê peyda biye dişwê hêj belkî bi zehmettir û zerertir bîtin. Garantiya verê çi ye? Hemî jî ev e ku Kurd bibine ku ev tişte çê nebin. Garantiya wê ev e gurê îdeolojiya yani bijim gurê analîza siyasî ya Fransa ne ya Fransa bitine ya Ewropa jî ya Amerîka jî gelek welatê din jî garantiya wê ev e ku ji bo ku Sûriya nebîte dewleteka bêjin tundrewa îslamî yan jî tundrewa tewperest ew e ku sîstemekî federal yan Sûriyê çê bibît kêm kêm mafên gelê Kurd di desturê da bêne naskirin û Kurda xudanê axiftinê û biryara siyasî bin li paşeroja Sûriyê. Xalek diya muhim heye ki ez nata hevî dixwazim îşaret pê bikim. Hevê gavê çend ev hikmetanî îşareta detin jî bes ev kesê qenaetê bû kesê çê naketin çunkî dewlet behsê piştî hizrawa ya jeopolitîkî ya jeostratejî hizra xwe hesaba xwe dikin ji bo piştî 10 sala 20 sala 30 sala heta zêdetir jî. Çi garantînî ne ku piştî 4-5 sala dîtirê Sûriya nebîte dewleteka netewperêst û îslamperêst, îslamperêziyê û netewperestiya Erebî tevlîhev biket wekî tiştekî bêjin kîmyawî û bibîte zerer ji bo her kesê. Birêz Kaval yanî niha ev dostaniya hevpeymaniya di navbêna Kurdistan û Parîsê Fransa de hê hin aliyan nerehet dike, dilgiran dike, aciz dike, bi taybetî li deverê, li Rojhilata Naverast. Li Fransayê ev helwêst çawatê yanî nirxandin, şirovekirin. Fransa wisa bînin dijayîtiya mafên gelê Kurd û Sûriyeka demokrasî û piralî û pirreng û pirdeng ev e tehlîkeya ji bo kariya Ewropa jî çunkî vê gavê gelek welatên hemî welatên Ewropa Musulmanê tên Erebê tên tesîra xwe li ser wa jî ketê dîtir. Ya duyê jî ev welatên ku naxwazin heqek bo Kurda bête parastin hesabê duayet bêjin şexsî yek netewperestiyê hene Fransa naxwazin bîte şirîkê daxwazê wal dijî miletê Kurd. Ji bo navê rastî jî her wekî te jî îşaret pêkir hindek welatên Rojhilatê da gelek pê nexweşin vê helwesta ku Fransa helwesta erênî ku Fransa heye derbarê Kurda da pê nexweşin. Bes ev nabîte sebeb bawer dikim ku Fransa ji bo xatira wa û ji bo berjewendê wa yek bêjin netewperestî destê prensîbên xwe û stratêjiya xwe berbidatin.
و فرانسا جد زانن چی که ولاته که گلک پیشدار شوید عالی علمی و زانستی دا باش زانن که کرد نابیتا سببش بو و نابیتا خطرش بو اولکاریا وان ولاتا چه شکل هاجی و چه جارا سیستم فدرال نبوینا خطر لسر ولاتن که فدرالن بله. تجربه اروپا آسیا همه ارده های که 8 میلیون دوره 8 میلیون میلیارد و نیم انسان زیادتش 5 میلیارد و 500 میلیون 5 میلیارد و نیم میلیارد انسان سیستم بیشین فدرال و سیستم اتونوم داد جین و به سبب اتونومی و فدرالی چه پروبلم با چه نبوینه بله. هر کس میتون ار سیاست و ولاتا سیاست که نراسته علاقه خواب حقیقت ونینه و کرد نابنه تحلیکش بو اولکاریا وان ولاتا و جبونا بره ارگمانت تو چه بینگه اساسی و علمی و اکادمی نینم بس پروپاگانده تا حساب کرد که موسا دخوازم دیتنات لسر و یکی بگرم کم کنفرانس لپاریسی تیدا مزراندن کنفرانس کی ناف دولتی گریدای روشا سوریه به تایبتی حرم بگشتی تایبت سوریه کرجی ده کنفرانس ده بشدار دبن توی پیشاتی چواد نرخینه بریز کوال؟ ملایم گلک پوزیتیو و ارینی دبینین نکو وکی هم بیجین هستکا ملی انجی کرد پرستی انج بو مافین کرده جبو چاره سرکرین بخواه بینگاوکا اساسیه و گرینگه بشداربونا کرده دوی کنفرانسی دا جبو هر لایکی باشه و جبو پاش روژا سوریه جی باشه و چو ضرر نادتا چو طرفا نه طرف انجینارین کرده نه جی طرفین که دیویژن که اگر سوریه بیده فدرال بوا ضرره او جی نراسته وجاج بو بیده ام وی گلک بیویست بینین و فرانسا جی و گلک دولتین اوروپا جی وی گلک بیویست بینین چینکه بی چاره سرکرنا کرده که بلکه صده بیسته زیده تیره نره سوریه یه کرد و هر واساجی فداکاریا کرده که رولا خودیشه دا و که اکتوره که اساسی دیجه نتاو پرستی و دیجه اسلامیات تنرو و پاراستنا دموکراسی و مافل مروفا جبونا ویده هر کس خود دیندار بینه جبو کرده بلشته که انسانی نینه که کرد نه اینه بال کرن نه اینه دعوت کرن و نه سیاسی داشتی نه درسته و نه باشه نه مصلحت کسی دانه سپاس بوده بریز دکتر موسی کواژ پاریسیل گلمم از با هواجی هر بیجی